Makafuin ni kasanoy tiyarwano rakwawat-watek. Mas ngenrana sirado Yerusalem mangi sirado tukon. Ami ngaranso kanlan. Wo tukon rana mas ngenwurido pifake. Akado putani aili. Karanam manovoisi Yesuso rarwa ka machinanaudya. Man mamangay. Manyiring si Yesu jiraam. Angay kamo doili. Si mangay kamo amyan dangso asaka baka. Di pani kauranan no tao. Ama kedked dodang. Si macitan nyo uvain nyo. Akain nyo nyadya. No siya miyan so tawa mancino. Nyo kung wanwuri. Si manyiring kamo jam. Yamian so na patakan niya no panirsiringan. Tsa, ta makikay na paulindi mo. Makaranas siram, macitada do sirino rarawan wo, makadkeda dikta baka. Kauvay dasya. Maniring sirawo tawa mitatanak do dangam. Ikungunyo uvayan so likta bakaang. Karawanam, tuda mangurai wo ciring ni Yesu. Ha ito visda jira. Amuri wo ni piendas sira. Umuwi siya. Mira tatengam yang idaji Yesu wo likta baka. Akapa rasida so ayub dado baka. Akauran na ranani Yesu do baka. Aru tawa tumiti so ayub dado raragan. Aru niyang uso yang uno kayo ati tain dado raragan. Manyiring sirawo maciraja tawam arwarwain ta si yamataduto. Inawi si ipan ranlagni yamataduto na nituvoy ataw. Inawi si ipan lanlagnani yamataduto yamakaranas may panirsiringan. Macipalit do ininaputa si tawi. Inawi si mangidi yamataduto arwarway na. Makaranas si Yesu do Yerusalem mangido rakwa panaralayan. At tumitaso makakadaya amyan dodang. Ikungudo mageprana. Amuriwo nikarwanda rana dodang. Ni Yesu akano machinanaudya mangido putani. Ikadua na aruam karwandana wo putani. Akapi sinawo lidarana do Yerusalem. Amyan sirado raraganam makcin si Yesu. Macitana do anamenda angayan wo mingaranso ufako akayo. Mapkano voong na. Mga ido, kayo may kalaso asinam, voong na wo macitana. Ta beken pa beawan no ipalasina. Maniring do kayo si Yesuam, ko imo sirsir ngenam macipinda si tiaro iya, o kaburanano tawa kumanso asimo. So, ni kami mindano machinanaudya, ni makamiring so ciring na. Makaranas sirado Yerusalem, mangisi Yesudo rakwa panaralayan. Ama po butso manarangno makakadaya aprapratanda. Akapasakeb na siya ibukbukso pipali-palitanda so nirpi. Akavangan. Akano lilis nandano manarangno hato atao. So jinanimyai so tao do pantono rakwa panaralayan. Asumdepno makakadaya warawarada. Ay panarang dado ririan no rakwa panaralayan. Maniring dira si Yesuam. Udom ketdo sa isyoa ciring nani yamatadutuam. O raralayan nyo niya kena variam pininorian wurino aro watao.
nyoto pivaliwa da pivayan no manakuwa tao. Mamiring daw ciring nano panyipanyirsirngan no mapatanatanang so nakemdasi yamataduto. Akano mangananaw no iwawalam ni yamatadutoam naknak mendao kawakwak dasi Yesu. Ikanyari dasi Yesu tatiyaro tawa umanuddo ciringna. Masirimranaam karuan daw iliyang ni Yesu kano machinanawja. Ikadua na arodo apnerakam mangunong pasi Yesu kano machinanawja do rarahanang. Karanam macitadawo ufakwa kayo. Turanagayo so voong amauto. So pakanakman na ni Peter so ni mavarina ni Yesu do kayoang. Maniring di Yesuam mo mga nanawo. Cita palaw kayoa ni panirciringan mo. Yarana to daw to. Maniring di rasi Yesuam. Tuko na macita ngayon din nyoam. Numano yung kamuwa migan-gan ni yamatadutuam. Apya kapansinyo no tokon amilisa mangido awa. No mano yung kamuwa di may karwaso nakamdi yamataduto. Umano yung do ciring naam. Mano yung kayan no akman sang varinyo. Uriwo ko pansyan niya dinyo. No minuri kamua kayan no aminyo ano'y nganyo o kapakap nyo susang. So ikabono nuruan dinyo aminyo. No may tatanak kamua minoriam man mau katonyong buwan so uya-uyan nyo no mauya ninyo tao. Tauriwo bunasan nani yamatadutoso raratanyo. No dinyo pika bubwawo uya-uyan nyo no icatataw nyo akman sang si yamataduto di bunaso raratanyo. Mirwa sira mangido Yerusalem. Umalam si Yesu do ririan no rakwa panaralayanam. May sirawo panyipanyirsirngan dano mapatanatanang so nakemdasi yamataduto. Akano mangananaw no iwawalam ni yamataduto. Akano panyipanyirsirngan da. Maniring siradi Yesuam. Asyo uyuyat mua yamapivariso aro wavariyang. Sinuya ni tumuruno uyuyat di mua. Yamapivariso aro wavariyang. Maniring si Yesuam, pacicin ko pala inyo no asaka ciring. No situvisan nyo yakenam uriwo pancian ko no nanikapuan no uyoyat ko. Ayamapivariso aro wavari. Pancian kamu pala diaken wo yananyikapuan no uyoyat ni Yohani. Ni manak takso tao. Yapo di yamataduto yat urian. No yapo do tao. Karanam may kalakalavatan rana sira. Maniring siram. Kung unta mo ato visan. No si pancitao kapunadi yamatadutoam. Dinapananasya yatan ni Yesua di ngano yung di Yohania. No si kwantao kapunado tawam jabo kadida uyan niya no aruwa tao. Doda kano yung di Yohania panoyonuywan na so ciring ni yamatadutoa. Mira tatengam maniring sira di Yesuam na menjatan ngi. Maniring si Yesu jiram no kumwanam di kumansyen dinyo na nyikapuan no uyuyat kuwa. Yamapivariso aro wavari.